nakong ena eo ho tshwarwang dikopano makgotleng a fapaneng a bomasepala ntlha e bonahalang ehlile e shebilo ka mahlo a mafubedu ke maemo bomasepaleng ho ena le phano ya ditshebeletso ba bangata ba pusong ya kopanelo ha ba thabiswe ke mehato ya tsamaiso ya puso bomasepaleng ba re ha e latelwe hantle masepaleng wa Johannesburg dikopanong tse pedi ba lekgotla ba ne ba sa dumellane ka mokgwa wa ho voutela dikomiti sephiring mekga e meng ya dipolotiki e ne tshosa ka hore e tla leba makgotleng a dinyewe ho qobella hore ho sebetswe ka tsela e fapaneng empa le ha o le jwalo mayor wa Johannesburg o re ha tshoswe ka noha e shweleng. We're very happy for them to approach the courts because we know they will not succeed in court. There is no flouting of rules that has happened. The EFF and the ANC and their partners withdrew their nominations willfully so. Nakwaneng e sa tswa feta moetapele wa EFF Julius Malema o boletse hore mekga e kopanetseng puso e lokela ho sebedisana ka tlhompho. Let's look at the Ekurhuleni, for instance. If the DA keeps on insulting the EFF and the EFF decide, look, let's go a different way. We can't take these racist insults from the DA. The power will leave the DA in less than no time. Ka Laboraro letona la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena Gauteng le Maile o kopanele speakera sa masepala wa Johannesburg Vasco da Gama le mekga e fapaneng ya dipolotiki mo a ipoleditseng hore ba khobe matshwafo empa ditsebi ditabeng tsa dipolotiki di na le mantswe a tlhokomediso. Both the ANC and the EFF are doing their best to frustrate those who have isolated them or who have vowed not to work with them. Jwale ka ha ntwa bomasepaleng ba baholo naha ka bophara e bonahala e loela potso ke hore na ebe phano ya ditshebeletso yeo e leng yona ntlha ya sehloho e tla hle e phethahatswe.